Ingakhuluma nje indoda kuphi nakuphi ku social media kodwa mase siyabunsizweni. Ubunsizwa bula. Iyo indumandumane yadumezizwe niswehle mabele jango sibafaza sisizwe abantu ngasho libonge iphuli nimtshele lothi kune jumping castle ukuthi ukuba ngikho ngaba kekho nimtshele ukuthi usegibele phezulu kwendlu yesonto yikho sebeqala ukumthinta ngempama usazothintwa angingomisa zami izandla kodwa la emsizweni ayangithunywanga khona la fuma mezulwini imina ngedwa inyanga ongeke ibone igadwa amadoda awu-100 yimi ngedwa futhi inyanga eyalala ejele iboshela ukuthi icebise umuntu ayinjini edwa mayikhona iveze nawe ngoba ukhona kulo mcimbi ngoba ukhona ngoba khona mina ngoba umuntu oxhasela